Ngicela kunitshela bantu besifazane base South Africa ukuthi nibaluleke kakhulu kangakanani. Uyathi nine nibaluleke kwendlula imali. Phela laba beMarch and March bavuthe umlilo kulamalanga nje babanga induno imbimbi yenu. Listen to me. Nibevile mos nabakhuluma itolo ePitoli bathi emangangawane noma ke emakwerekwere bawaqosha egameni lekuthi nithi ningawagana nebosisi bese sikanifundisa umkhuba wekuthi anikhothe akhothe lo mnyango wemntwana bese athi gucukani nani nibakhothe nikhothe lemivongothi yabo yemthondo lemikhulu ngathi edimbongola. Kanti ke emadoda ala South Africa athi ona akakufuni lokukhothwana. Manje nine nithi ningagana nalawa wase South Africa bese senidimanda ukuthi nawo akanikhothe njengoba emakwerekwere anikhotha. Athi ke la madoda eMarch and March sale nihamba kanye nalamakwerekwere anicosha nemakwerekwere ngenxa nje yenduno. Niyabona ke ukuthi mina ungisisi ubaluleke kangakanani. Live lonke liyasha imadoda abambele ngetihluthu kufuna kuphuma umphefumulo kubanga nje imbimbi kubanga nje induno ukuphela nje. Ngisho ukuthi imqokwa imbimbi yenu imqokwa imbimbi yenu bosisi. Amen.